Ini hari terakhir kita di Turki, karena sore ini kita harus berangkat ke Dubai dan Dubai ke Indonesia. Ini masih hujan, seperti kemarin hujan terus. Seperti biasa, Hagia Sophia, Blue Mosque. Seperti biasa tuh, Hagia Sophia. Ini Blue Mosque. Tuh. Kita mau beli beberapa makanan buat persiapan di bandara nanti siang. In the direction of Sirkeci. Lütfen dikkat. Trenimiz tam olarak durası boşluklara dikkat ediniz. Attention please. Please do not cross the yellow. Hari ini kami prepare pulang. Sudah 9 hari di Istanbul sama perjalanan. Apa di Istanbul? Kan Istanbul cuman 5 malam. Udah 5 hari di Istanbul, Izmir, Konya, Kapadosia dan lain-lain sebagainya. Oh 5 hari? 9 hari lah kalau semua. Totalnya jadi 9 hari. Jadi sekarang saatnya kita pulang. Kita lagi nunggu kereta, terus kita transit naik bis bandara, Hawais Bus namanya. Kucing sini banyak banget. Apa dia kedinginan gitu? Nah, sekarang kita go. Ya, begitu. Anginnya kencang banget, awannya sampai manjat kucing. Ya, ke laut. Kapal tongkang kayaknya. Dari metro itu kelihatan tuh Hagia Sophia sama Blue Mosque. Blue Mosque. Gimana? Beb, patah kata dulu dong. Hei. Aku bukan Jarjit. 2-3 hukum di ladang. Aduh. Kita jaganya nyampe di bis. Nih, bis bandara nih. Langsung nyampe bandara. Pesawat kita jam 4.16. Ini masih apa nih? Kita nyampe di bandara, langsung masuk. Alhamdulillah kita udah nyampe bandara Turki, kita udah check in juga. Sekarang kita langsung masuk ke ruang tunggu aja biar enak. Kita sekalian makan atau nyemil di sana, santai lah. Kita langsung let's go. Agak jauh gate-nya. Hah? Kenapa? Beli dah. Mau makan di sini apa gimana? Apa langsung masuk dulu? Nah, ini pesawat kita nih. Kita naik pesawat gede lagi hari ini. Airbus 380 Emirates. Sampingnya ada British Airways.
Ya mangan di bandara. Kita bungkus kemarin makanan Indonesia. Susah soalnya makanan sini. Kita boarding dulu. A2B. Shake masuk. Kita masuk pesawat Airbus 380 raksasa. Beb, bantalnya tolong dirapin ya Beb. Bantal kamu nih kena kepala orang nanti. Bisa nggak di belakangin aja, belakang aku. Nah, ya udah. Yuk jalan. Airbus 380. Oke, mantap. 86 JE ya. 86 ya Beb. Kayaknya kita tengah ya. Kayaknya. Atau paling belakang. Thank you. Hah? Di sini nih, Beb. Oh, A, B, C itu. Kita mau berapa? DE. 86 ya? Iya. Jauh belakang berarti. Tapi berarti di tengah. Harus ke tengah deh. Aku mah harusnya di bawah aja. Bulat tapi nggak tahu. Jadi taruh di atasnya. Keren banget, ada lengkap di sini. Sama seperti pesawat-pesawat lainnya. Apa sih? Oh,
folder. Kameranya nyala, alhamdulillah. Walaupun satu doang. Nggak tahu ini apa karena belum jalan ya. Ten on the main deck and 6 on the upper decks. If we need to evacuate, leave all your bags behind and follow the lights on the floor to the nearest exit. Take off high-heeled shoes before you use a safety sign. Thank you for your attention. If you need a reminder of any of the safety steps, check the safety card in your seat pocket or ask us at any time. We're now going to make the final preparations for departure. So sit back, relax, and enjoy your Emirates flight. Our colleagues will be with you once we're airborne to ensure you receive our Fly Better experience. Thank you for flying Emirates. Tutupan banget tau awalnya. Awan gelap banget bawah ya. Sebel banget.
mendarat Dubai. This is the opposite. Korea is much more expensive. But like I said, like the price, even in the airport, when you buy the souvenirs, it's the same price, most around the same price we not even outside Korea. Normally, in most countries, airport always more expensive, right? So, yeah, it's really Mendarat, saatnya mendarat, landing. Alhamdulillah Rabbil Alamin. you know what I do. Normally, I taking you around, and you go here, they do this. So what I do is, even in Dubai, also they try to cheat me. What I do is, I want to go here, I see the Google Map, I open the route using the card, and then sit in front of the driver, and then the driver know that I know the destination. So he cannot cheat. These are very useful. So you don't have to blah blah blah. You just put the Google Map on your leg, and then the driver can see, right? If somebody stand up there, just Mendarat, alhamdulillah Dubai. Ya, kita udah nyampe. Kita langsung transit 6 jam di sini. Kami barusan mendarat di Dubai. Kita di sini transit sekitar 6 jam setengah. Karena pesawat berikutnya itu di jam subuh gitulah, subuh. Nah, perjalanan 8 jam, jadi kita sampai di Indonesia itu sekitar pukul 15. Sekitar pukul 2 atau pukul 3 kurang lebih. Nah, sekarang kita transit dulu 6 jam. Kita bisa tidur sebenarnya. Tapi karena nggak tahu ya kita dapat tempat tidur atau enggak yang ya kayak kursi kayak begini nih. Kali aja nanti bisa tidur 6 jam, ya tidur 2 jam, 3 jam lah lumayan lah. Nah, ternyata di bandara ini juga ada air minum gratis. Dan barusan saya ngambil air minum gratis, posisinya berada di dekat toilet. Di situ ada drinking water yang nyemprot ke mulut itu, jadi tinggal langsung minum, kayak ada wastafelnya, terus kita langsung minum gitu. Tapi wastafelnya bukan wastafel cuci tangan, wastafel untuk memang benar-benar untuk minum air gitu. Ada 2. Nah, saya nggak tahu di yang lain ada atau enggak. Ini kan bandaranya gede banget ya. Terus silent airport gitu, saya nggak tahu ada atau enggak gitu di bandara yang di tempat yang lain. Tetapi di tempat ini nih saya nggak tahu ya. Pokoknya kalian cari aja di dekat WC. Di situ ada drinking water di depan sebelum masuk WC tersebut. Oke? Hanya itu. Sekarang kita coba pergi istirahat atau mungkin kita makan, karena tadi kita kebetulan bungkus makanan buat kita makan di sini karena transit 6 jam. Karena kalau beli makan di sini ya ini harus nggak tahu ya pakai Visa card mungkin ya, atau pakai kartu debit yang Visa. Nah, karena kita khawatir mahal Dubai gitu loh kan. Karena kita khawatir mahal jadi kita bawa makanan, bawa bekal lah dari Turki tadi. Ya di Turki juga mahal sebenarnya, tapi ya karena ini makanan Indonesia jadi kita bawa. Go. Kita harus transit tuh. Jadi kalau yang mau transit ikutin aja tuh tanda connection. Kalian ikut ke sana, jangan yang ngambil biru karena itu kedatangan. Kalian harus turun di Dubai, berarti harus butuh visa lagi. Kita bisa cek gate atau informasi boarding kita di sana nih. Mandiri. Self check in sama self check info gitu. Kita istirahat dulu. Transit 6 jam. Enggak, Beb? Wis tidur keren.
Gate-nya belum ada, jadi kita ceknya nanti aja. Kita dulu ke gini dulu. Coba aja. Soalnya kalau dia Ngaco, Beb. Ternyata stasiunnya jauh, Please hold on. terminalnya jauh. Train is departing. Yürüyüşünüz şehir. El Kıtayı Kadirin. Next stop, Gates A. المحطتين البوابات A. Jadi kita di bandara naik kereta buat transfer ke terminal tujuan kita. Jauh ternyata. Gelap. Boneka. Lucu. Keren banget bandaranya, kayak mall. Konsep bandaranya keren, bagus. Di sini juga disediain air hangat tuh, bisa nyeduh teh, kopi, pop mie dan lain-lain sebagainya. Di sampingnya ada pengisian air biasa, terus di sampingnya ada toilet juga nih. Terus ini ada toilet juga tuh, buat laki-laki. Di sampingnya musola. Kita sholat ya, Beb, ya. Kita masuk pesawat Boeing 77. katanya sih sekarang lebih sempit ya. Ya. Yes, Boeing 77. Thank you. Hello, how are you? Thank you. Hi, good morning. Bisa. Kayak tadi kan, Beb, kursinya. Apa yang ini deh? Ya. Ada pesawat tuh ternyata. Oh, di depannya.
River Landing. Akhirnya melihat yang hijau-hijau lagi, guys. Sampai, guys. Alhamdulillah sampai. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno Hatta International Airport, Jakarta, where the local time is approaching 4 in the afternoon, and the outside temperature is approximately 32 degrees Celsius. 32 derajat ya. Please kindly stay seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Ladies and gentlemen, we must inform you. Ternyata udah otomatis juga ininya, marcellernya. Having crew prepare all those and cross check. Thank you. Nyampe Jakarta, langsung pulang aja istirahat. Mantap, alhamdulillah. Pengen naik kantas sih, gimana ya caranya? Kantas tuh.